Kwaine ari wa tariki mirongo etatu mweri wa gatano mwaka wa 2024 na mwako wa kwati we ni wa getidia thayo na ni mwako wa kwati we ni wa matha gukumia ini ndagikare gitigi kyo memere kia nigetha ngoro gikumenyithia maria andeki aito magetinda magitumathira kaunti ciothe 47 guku ari metha-ini ya Muthingi TV na kuria mutamburuko uyu witu no korwo kiwamukira nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria kuria mwena wa Facebook ari Muthingi TV, mwena wa YouTube no Muthingi TV, na mwena wa X kana Twitter ari Muthingi TV nie Ngeteka Wambui wa Njau. Tukirika kiondo-ini gitu muthenya wa umuthi mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto umuthi ni akorirwo gitongoria bururi hari mahoya mage bururi maria mahanikire mukawa-ini wa Safari Park guku ari kaunti-ini ya Nairobi. Ruto oho ni athire na mbere guthingiriria uhoro wegie wigithia wa thayo makiria kuri atongoria guku bururi-ini. Oho no ire kamweke kauga ukoro agitariria thabari yake kuria mwena wa bururi wa Amerika. For the second scripture, we'll be reading from the New Testament, Hebrews 11 and verse 1. So for those with the Bible, it's Isaiah 40:28, and I will read. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can. To Nyayo Stadium and prayed, and God gave us rains. Today, we have enough food in Kenya. It is amazing what God can do. Sometimes we may want to believe that maybe we did something. And maybe surely we did. Maybe we made fertilizer available. Maybe we made seeds available. Maybe we supported farmers. But that would have come to nothing if God had not given us rain. The power of prayer has been significant and present in our lives, individually and collectively as a nation. President William Ruto and I were prayed into office by the people of Kenya, and our administration continues to thrive, arising from prayers from the people of Kenya. When we came into office, we had the worst drought in 40 years after 5 failed consecutive seasons. And through prayer, God gave us rains, indeed beyond our fair share. Through prayer, we have now food security, and the country is moving in the right direction. Turio shishi mahoya mage bururi President William Ruto o ni akorirwo akiuga ati thirikari yake ari mwahu wa Kenya Kwanza ni ithite na mbere na gukorwo igecaria kihonia makiria kuri andu aria makorirwo makihutio ni muiyuro haria augite ati ndakureka kuo kana ndagwitikira kuona ati andu magithamio renge ni muiyuro miaka iyukite. Atongoria matiganite matongoretio ni mutongoria wa bururi William Ruto ni manyitanire mahoya makuhoera bururi riri bururi ugomoirwo ni mathina maingi. Mutongoria wa bururi ni augite ati thirikari ena mubango wa guthamia aria mehatikaini ya guthererio ni mai amu mbura nene irigirirwo bururi-ini kwa miaka 7 yukite. A few weeks ago, as you all know, we went through another storm of floods, and we lost 200 people in Kenya. We have also had to relocate
already 27,000 people from riparian reserves. We have spent close to 300 million shillings to make sure that these people who have been relocated have alternative places to stay. We still have another 13,000 that we are processing so that we can relocate them. And because we have been told that there will be above normal rains in Kenya for the next 7 years, we have to be careful so that we don't again put Kenyans in danger. And that is why, as a government, we have said we will relocate Kenyans who live in fragile ecosystems along riparian reserves, because we cannot afford to lose any life anymore. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Wangũi wa Mũriũki. Na tugitigana na icio no aikari a mwena wa Duse na Gabatula ni monanetie kimako kiao thutha wa aria makire bara kuma kaunti-ini ino ya Meru guthie Gabatula rihitukiire tauni ya Kinana. Duse matiga na kurihwo thutha wa mieri eri ya miaka ino gukorwo igithie na mbere. Aikari aya ni maikitie retana makiria kuri thirikari ya kaunti ya Meru gukorwo makiriha andu aya kuona ati ni makorirwo makiruta wira mwega. Aikari a Duse na Gabatula kuhitukira ruhonge rwa mabarabara ni moretie thirikari kwihika kuri handu aria mahetwo kandarathi ya gwikira rami barabara ya uraihu wa kilomita 68 iria yumite Kiutine kaunti-ini ya Meru guthie Gabatula ikihitukira tauni-ini ya Kina na Duse. Kwa hivyo mimi maombi yangu, naomba serikali yetu tukufu ifanye juhudi namna huyu bwana hapate haki yake. Sisi tunaomba hizi madugu yetu, tafadhalini hii mtu hapate haki yake, kwa sababu si sawa mtu anafanya kazi kubwa namna hii kazi yake potee. Magitongorio ni uria wari kansula wa wadi ya Gabatula Borudida. Aikari acio maugite ati barabara iyo ni igurite mieke ya mabiacara hamwe na kuhuthia mithiire ya andu ona gutwika mari na kieha kuona family ya aria mahetwo wira ucio ni marathinika muno amu mendetie indo ciao ciothe makirigirira kurihwo thutha wa kurikia gwaka barabara iyo na matiga na kurihwo na ni kahinda ka miaka iri riu kuma riria barabara iyo yarikire. Na tumeshindwa kutengeneza kwa ajili ya pesa. Serikali tangu tulianza hii barabara na tukamaliza bado pesa tujaona. Mieri mihituku barabara iyo ikoretwo na mihango miingi kurumirira mwanangiko uria warehetwo ni mbura nene mwena ucio, na riu athii no methire njira ingi ya kumatwara matura maria mari rugongo rwa bururi. Kienda sasa njia ya Garissa barabara imevunjika, njia ya Meru imevunjika. Hii yake yeye ametengeneza mpaka saa hii gari kutoka Mandera wajia Garissa yote natumia barabara. Watu wengi wamefaidika. Boru uria ni mutongoria itura-ini ria Gabatula augire ati andu aingi no metigire kurutira thirikari wira angikorwo mutugo wa kwaga kuriha aruti a wira ndugwikirwo gaturumo. Oho nionanitie guoya wake akiuga ati kwina uhotekeku mwene wa SEO and Sons Construction Company niwe Samo Edin Osman uria wahetwo kandarathi ya gwaka barabara iyo kunyitwo ni thina wa meciria ni undu wa mathina maria thirikari igereirie family yake amu nginya indo ciake iria ire tauni-ini ya Nairobi na Eastleigh ciahota kwendio kurumirira thiri munene uria oire niguo ahote kurikia miako iyo. Asset yake yote, mali yake ya familia yake yote alijenga na manyumba. Baada kutengeza barabara, manyumba yake yote bank nataka kuuza. Na ni hatari mtu amefanya kazi kama hii, vitu vyake serikali iuze, banki iuze, ni hasara kwake na kwa jamii mzima kwa jumla. Kulo Abdirahman Yusuf uria ni manager wa duka haria indo cia gwaka barabara iyo ciagurirwo ni augite ati ni undu wa thirikari gucererithia marihi riu makiria ma aki 300 mena thire kambuni-ini iyo. Oho ni ongereire ati kambuni yao riu ni remetwo gwitwarithia na mbere ni undu wa kwaga mbeca amu matigana kurihwo indo iria mendirie cia muigana wa mamilioni ma mbeca. Abdikarim Abdi Ali mena Mubarak Husa Huka aria ni aikari a Duse riu ni maikitie ritana kuri thirikari makimiuria ihiuhe kuri handu aya makiuga ati kurika gwa barabara iyo ni undu uteithitie aikari a mwena ucio. Asubuhi
sisi tunasafiri kuelekea pale tuko nazo biashara, tunanufaika vizuri na hii barabara tumepewa na Mstasamo. Kwa hivyo mimi ile yangu nataka kufikisha kwa Dr. William Samoei Ruto aweze kulipa hiyo pesa na gharama ya Mstasamo, ndio familia yake isiwe kaja kuadhirika. Handu-inĩ ha Muthingi TV, Njĩtagwo Wangari wa Njũgũna. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akorirwo akĩhumba riri igongona arĩa kũhumba thũmbĩ mbirarũ cia bũrũri cukuru-inĩ wa National Defence College mũciĩ mwena wa Nairobi, gũkũ arĩ mwena wa Karen. Mũtongoria wa bũrũri nĩwe William Samoei Ruto ũmũthĩ atinda thukuru-inĩ wa mbirarũ kũrĩa kũhumba mbirarũ thũmbĩ, gũkũ agĩcokeria thukuru ũyũ ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩthomithia mbirarũ. To the graduates, remember that your journey of learning and leadership has just begun. You will face complexity, difficulty, uncertainty, volatility, and adversity. Have confidence that your education in strategic thought and management has prepared you to perceive and utilize opportunities with fortitude and with integrity. Oho mũtongoria wa bũrũri nĩ akorirwo agĩkenio nĩ ũndũ wa wongerereku wa airĩtu mbirarũ-inĩ, gũkũ akiuga atĩ wongerereku wa airĩtu ministry ĩno nĩ kuonania atĩ ministry nĩ yaruta wĩra wega. I am gratified to see the increasing number of female officers among participants each year. This commitment to gender inclusivity reflects the Ministry of Defense dedication to fostering diverse and capable leadership. And I am very proud that the Commandant of our Air Force is a woman. Oho mũtongoria wa bũrũri nĩ akorirwo akĩruta mũhiano na andũ arĩa magereire thukuru-inĩ ũyũ, akĩheana mũhiano na General Julius Karangi, General Samson Mwathethe, General Robert Kibochi na mũtigaire General Francis Ogora ũrĩa ũrakorirwo akĩhurũka nĩ ũndũ wa mũtino wa ndege. Mũtongoria wa bũrũri ndanariganĩrwo nĩ mũtongoria wa tene wa mbirarũ wa Tanzania na mũtongoria wa mbirarũ wa tene wa Uganda, gũkũ agĩcokeria ngatho KDF nĩ ũndũ wa wĩra mwega mararuta wa gũthomithia mbirarũ. I am delighted to announce that the Ministry of Defense, in collaboration with the United States government, is building a new tuition facility for the college in response to the growing demand of National Defense College's esteemed courses. Ribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kahonoki. Na tũgĩtigana na icio nao arĩmi a mbembe kuma mwena wa Eldoret gũkũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ marokire gũkorokia mbembe ciao gũkũrĩa mwena wa wabici-inĩ cia bondi taũni-inĩ ĩno ya Eldoret, makiuga thutha wa mbura nene kũgũmĩra icigo itiganĩte, bondi ĩno nĩ yatigire gũkorwo ĩkĩmagũrĩra mbembe, noguo nĩ maikirie rĩtana makĩria kũrĩ thirikari ya kaunti gũkorwo ĩkĩmarora kuona atĩ mbembe ciao irathiĩ na mbere gũthũkĩra mĩgũnda-inĩ. Wakulima wamekaa hapa wanalala njaa, kwa barabara wananyeshewa hapa, usiku na mchana wanakesha hapa. Pesa ile wametumia imeisha kwa mifugo. Sasa hii maroli zimepanga kutoka hapa mpaka kwa TC, hakuna lori inasonga. Serially wawezi ingiza mahindi. Sasa hii wanashughulikia wale watu wa mbolea, lakini wakulima wa mahindi hawezi kuingia. So tunaomba government ishughulikie haraka, wakulima warudi nyumbani, pia wako na mafamilia. Wasiishi kwa barabara. Mwibe tumeteseka ya kutosha. Tunapambana kulima, kanunua dawa na atupewi mbolea kwa wakati, na ndio hii tuko kwa laini karibu wiki moja. Serikali muko wapi? Kama hii pesa yenye mnapata hata ya tax msikume iende serious. That's true. Ndio tunahangaika hapa.
Alafu budget ambayo inakuja wamekata subsidy ya fertilizer by 6 billion. Wameondoa ingine ya kupea AFC mpaka wanasema ni 1.9 wataongeza. Sasa ukiona hii vitu yote ni kuangaisha mkulima, na wanajua wakulima ndio watu wa bidii wanafanya kazi nzuri. Tumetulia kuanzia jana mpaka leo na hakuna report tumepata. Laini imekwama kuanzia Tuesday. Haya, na riboti yo kuma kuria mwena wa Eldoret niraikorwo gitwekanya gaito ka mbere gagukorwo tugikiria ndokorwo githikura ikuona ati ni turacokereria na mangi maingi guku ari kwa Muthingi TV. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nigetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives. Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 0777 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. Uka tutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ guku ari kwa Muthingi TV na maya ari mohoro ma hwaini. Tugicoka kiondo-ini gitu ni ati makiria ma aruti 12 na makiria ahuri biashara kuma thoko-ini ya Gikomba ni mathiete igoti-ini nigetha kurugamia umomori uria uragithie na mbere gukorwo ukihanika kuria makaire thirikari gukorwo ikimateithĩrĩria kuona ati aku nikuo makoragwo makimatha uboco wao. Tumekuja hapa kotini tukiwa na malilio yetu kwa sababu tukiwa tumegandamizwa na county government kwa kubomoa vibanda zetu, kutuacha tukiwa hatuna cha kufanya. Are individuals in government who want that land to take possession of that land to do the same business that these people are doing, and that is what we are going to court to challenge, that it will be unfair, it will be illegal to remove those ones who have been there for over 50-60 years and bring those politically connected individuals to do the same business that is there. We are challenging the question of their removal without their public participation. They were never consulted. We are challenging the non-issuance of notices, because the law talks of them being given notices. We raisi, ukiwa pale huko, sisi tulikuingiza kwa roho moja. Kwa hivyo, fanya tu shauri na moyo wako. Simama na wamama. Simama na wamama. Wacha kuwavunjia vitu zao, wacha kuwasukuma. Sisi tulikuchagua na roho moja kusema kweli. Na wewe tufanyie kazi na roho moja. Tafadhali tunaomba. Tuko chini ya miguu yako. Mambo na fire station, nafikiria nilikuwa pale kwa chief, ikaletwa container 3. Ambapo machairman walifundishwa vile watafanya kazi na hizo makontena 3 za fire station.
Sasa moja ilikuwa Royal, moja ilikuwa kwa chief, moja ilikuwa huko 42. Sasa nashindwa hii fire station tena imekuja kutung'oa. Ni nini imeleta? Kwa sababu fire station iwezi katung'oa, itazimia wakina nani moto kama tayari sisi tumetolewa. Hakika tumekuwa tunapitia ugumu na mambo mazito, sababu watoto wetu kama saa hii wengi wamefukuzwa shule sababu hatuna namna. Na ningeomba ni kwa sababu tunajua hii fire station ambao tunaambiwa inakuja, hiyo hata haina shida, pahali pake iko, lakini wamekuja kuchukua sasa, waigilie sehemu yetu ili waweze kuuza. Ni vizuri tuongee namna hiyo. Kwa hivyo tunapokuja hapa hatujui, sio serikali nataka kufanya kazi hapo. Kuna wale ambao wanafuatilia, ambao ni wana siasa wanataka ili waweze kuwa wanauzia watu wengine. Kwa hivyo tunaomba tafadhali serikali yetu itusikie, turudishiwe mahali petu, ni kwa sababu hakika pale ndio tumelelea watoto, sisi tumelelewa tu bado mahali pale. Na tugitigana na icio nayo ngwataniro ya arigitani gikiro-ini gia clinical officers kuma mwena wa kada ya ithowiro ni maugite ati mano maguthie na mbere na kuiga mirothi matigukorwo magicokereria wira angikorwo matigukorwo magithikiririo ne thirikari. Matongoretio ni muikariri giti wao mundu gwitwo Peterson Wachira maugite no nginyagia makorwo magithikiririo nigetha makorwo magicokereria that we as clinic officers, we are ready to continue on strike for as long as it takes. Today we are doing the 60th day, but we shall not go back to work until our demands are addressed. Healthcare workers who are employed on this hospital board contract have not been paid since November last year. We are talking about 7 months without pay. Why are they not being paid? Mine is to implore our CS, Health, Nakhumicha. Our demands are 3. The first one is we want PNP. The second one is we want our gratuity to be paid. The third one is we want ownership. We as universal healthcare workers were employed on a 3-year contract in 2020. And the purpose was to meet the goal of the Ministry of Health on universal health care achievement. There cannot be, and we cannot achieve universal health without human resource. Tell the Council of Governors and the CS to come together and agree to take ownership of UHC. We cannot keep on suffering. We are earning a half pay salary as our counterparts. We cannot apply for jobs in the county government because we are under national government. Yet the county government is giving directive of us to keep doing a contract. We cannot do a contract for 6 years. We are telling Nakhumicha, we are telling Council of Governors that on 4th June we are coming to MOH, we are coming to Nairobi to demand for PNP letters. We are not taking anything. Na tugitigana na icio no aikari amwena wa Kajiado ya muhuro mari na undu wa gukungwira thutha wa kirwo bengi hakuhi nao irere mateithagiriria makiria kwiga mbeca na oho riria makorwo magibatara ngombo ino riritana kana ino ni ndumiriri ikorwo kirekererio ni aikari mwena ucio kuria makungwire na gukenera kuona ati riu matirete gikaga riria menda gukorwo makiga mbeca. Nashukuru sana kwa hiyo ile Mai na serikali yake, nashukuru sana. Anaenda mbali, anarudia sisi nakuja hapa karibu, nateseka sana kwa ajili ya anaenda mali na tafuta tikiti 2,000, 1,000, saa nyingine 3,000 kwa ajili ya anaenda mbali sana. I'm very grateful we are here today to launch this social program for the most vulnerable and also the elderly, to make sure that we are grateful for our government for supporting our old age people, because this is a great social support. A lot of these people have lost their cows from the bad drought for the last consecutive years, and this will be a significant boost for them, for their families, those who are taking their care of their elders. I think this boost from our government will help them a great deal.
Haya na riboti yo kuma kuria mwena wa Kajiado ni raikora gitweka nyakage ga ukorwo tugiikiria ndakorwo githii kuraikwo na atene turacokeria na mangi maingi ana makiria kuria iharo-ini. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithwe guku ariko Muthingi TV tugicoka kiondo-ini gitu ni ati thirikari no irathie na mbere gukorwo igicaria kihonia gia gutura kurumirira miyoro ya mbura iria yakorirwo ikihanika guku bururi-ini. Thirikari yugite ati ndigwitikira kuona andu akana andu ake makorwo magitangika ringi ni undu wa guthamio ni mbura. Ndugu yetu MCA wa hapa na viongozi wenu wale wa county wameshasema hatutarudi hapa kila siku kuangalia watu ambao wanaathiriwa na maji. Manake hata ile mwaka mvua itakuja, si ndio? Hata mwaka ile ingine itakuja, maji itakuwa ni ile ile na watu bado watatoroka, si ndio? Kwa hivyo serikali yetu inafanya mpango ya kusuluhisha hii, kulete permanent solution. Tutaongea na gavana wetu wa hapa, Mama Anne Waiguru, ni mama mshupavu, mimi najua. Tutaongea na yeye, tutafute njia, kama kuna shamba ya serikali pahali, watu watafutiwe, wahamishwe, wakae mzuri, si ndio? Kwa sababu watu hao hawatakuwa na amani, kwa sababu wako na watoto wa shule, wako na mambo mingi mahitaji yao. Mvua ikikuja hiyo kutoroka kurudi. Si ati tulikuwa tu tumekaa ati hatuna kazi ya kufanya. Ni ukweli. Tumekaa hapa masaa mingi sana mheshimiwa. Lakini amesema alikuwa Mai Mahiu. Alikuwa wapi? Na mnajua serikali iko na kazi mingi. Serikali yako na kazi mingi amepewa. Tumekuja kusaidia watu tena. Hawa watu wote ni wetu. Shida ambayo iko tu hapo ni moja. That trench, county government ile pesa tunakuanga nayo, ni ngumu sana kutosha hiyo maneno. Wewe ukienda pale kwa president, kaa na yeye, mwambie kuna kijiji inaitwa Kianjanga pale Vigoko, mwambie akuje atufanyie kitu kidogo. Nao aruti a wira a kiganda kia Nzoia Sugar ni mahoete mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto gukorwo akingirira etha makorwo makirihwo mbeca ciao muigana wa ciringi bilioni 1.8 athutha gukorwo marutite wira matakurihwo na kuria maugite thirikari yagirire gukorwo ikimariha kiganda giki gitana korwo gituo kia mundu kiumbe. Nataka tu kumuomba rais wetu mpendwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Tunampenda, tulimpigia kura, na sisi kama wafanyakazi tunaomba tu, kwa sababu alituagiza kwamba atatukumbuka kwa mshahara ambao alituagiza miezi 3. Kwa niaba ya wafanyakazi wote, rais, tunataka tucherekee na wewe hii madaraka kama wananchi wengine, kama Wakenya wengine, utukumbuke, kwa sababu ni kama watu wanateka advantage, wanatumia maisha yetu ama maisha ya wafanyakazi Nzoia kisiasa. Sisi tunaumia. Kwa miezi zaidi ya 30
hatujapata mshahara. Kwa majina ni Benjamin Sunday Agunda, nikiwa mwenyekiti wa Nzoia Union chini ya KUSPAU. Shida za wafanyikazi na shida za ukulima ziliangaziwa sana katika bunge letu, na hata wakaweka siku 90 ya kwamba watakuwa wamekamilisha. Ya ajabu ni kwamba iliyotokea ni ile pesa ya mkulima na mfanyikazi akasahaulika. Swali ni je, bunge letu la sasa kazi yao ni gani? Wanapitisha vitu na tena hawakamilishi. Local leaders, especially in areas that grow cane. That is Western region and Nyanza region. Musiwache wafanyikazi wa hizi viwanda waumie. Mulituagiza kwamba mutasimama na sisi kama wafanyikazi wa viwanda. Simameni na sisi. Viongozi wetu wametuahidi kwamba wanatuletea 300 million. Tumengoja 300 million hatuoni. Saa hii ukijaribu kuwatafuta kwa simu hawapatikani. Ukiwajaribu hawapatikani. Kilio chetu ni kwamba ni nani atasaidia, nani atatusikiza sisi kama wafanyikazi wa viwanda za sukari. Mwezi wa pili tarehe 1, Rais wa Jamhuri ya Kenya alitutembelea. Alitembelea kiwanda cha Nzoia na aliwaagiza kwamba anaenda kujaribu alipe wafanyakazi wa viwanda za miwa, kwa sababu wote kuanzia Nzoia, Chemelil, Mhoroni, Soni, wote kuna malimbikisi ya mishahara zao. Na wakati president alikuwa Nzoia hapa, alisema kwamba anaenda kujaribu walipwe mishahara ya miezi 3. Kuna viwanda zenye zinadai mshahara ya miezi 56, miezi 24, miezi 25. Tumengoja sana. Wafanyakazi hao wanaumia, watoto wao hawaendi shule, hawawezi kujimudu hata matibabu. Tugithie na mbere orere thikũ cia gũkũngũĩra thigũkũ ya Madaraka ikoretwo igĩkuhĩrĩria kũrĩa mwena wa Bungoma kĩharo-inĩ kĩa Masinde Muliro. Meharĩrĩria no mathiĩte na mbere na orere magĩthiĩte na mbere gũkorwo makĩinĩkĩrĩra na kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo agĩtongoria a Kenya harĩ gũkũngũĩra mũthenya ũyũ, na kũrĩa ũgitĩri wĩrĩtwo gũkorwo ũkĩimbio makĩria. Heshima, naomba sote tusimame kwa heshima ya bendera ya kikosi cha 5 cha jeshi letu la nchi kavu. Naomba sote tusimame kwa heshima ya bendera ya kikosi cha 5 cha jeshi letu la nchi kavu. Anare unagitio kinene njitikiria ngoro gigutwara nginya kuria iharo-ini na kuo ngumenyithie auria ciana cia atumia cia gitinda ikigarika manyabara aria maramatagwo ni CAF ni mahumbitwo thombe cukuru-ini wa Kenya Institute of Special Education gukware kaunti-ini ya Nairobi. Igongona riri rikorirwo rigitirithia mieri 6 ya githomo iria yambirie mwaka muhituku na kuria mathomithitio maingi makiria megie urugamiriri wa kagi
uhoro wegie maumirira na urori wa athaki. I've learned a lot of new things. I've learned a lot on how to handle different things. More on football, but also out of the pitch. I believe that it will take us to the next level. As a national team coach, I have learned a lot, though I haven't been able to put it into practice. But as a club coach, you can easily tell. If we have this good qualified coaches, we will the level of our league will be up again. We will have so many good quality players that can represent us well at the top level. Haya na ripoti iyo egi manyabara ni iraikoro igitwithiraniria mohoro hwaini wa omothi gatho cia mwanya ni guthie kana ni gukorwo ugitwirerera guku kwa Muthingi TV akuma riria gukiire nginyagia riu tucokeria gatho tukwira tutingiriho utari ho na ni gatho muno ni undu wa gutwihokera wiroreri waku aria tukiuma nao wira-ini njokeria gatho andiki aitu othe a mohoro ni undu wa wira mwega uria maikorwo makiruta mundu wetwa Amos na aruna ake ni mama kuria mwena wa uhuri wa bica kana niyo kamera mundu wetwa Tael anokiuma kuria mwena wa directing koiretu kana kairetu ragwetwo Bilha wanya guthie akiuma kuria mwena wa social media wa Theka akiuma kuria mwena wa transmission ariyo TX aniria kwa getikagia kana getika wa boy wa Jau aginyagia kiumia giukite gwire Ngai wa mwe akwende akoige na akurathime uturorikanite we wa bata Raria Mwaki.